Pre svega da kažem da su momci prvo kolo odradili dosta dobro, zadovoljan sam. Mislim da je jako teško igrati u Kratovu. Pokazali smo karakter, pokazali smo stav, pokazali smo jasnu želju i ambiciju koja nam je bila na toj utakmici. Ta utakmica je prošla, uspeli smo da je pobedimo, već smo je zaboravili. Spremamo se za narednog protivnika, Makedoniju Đorđe Petrov, koja je jako kvalitetna ekipa. Mislim da su nezasluženo na tabeli na poziciji na kojoj jesu sad trenutno. Mislim da ih nisu ispratili negde rezultati. Sve su to bile neke tesne utakmice sa jednim golom razlike. Mislim da posjeduje kvalitet i sigurno da je nama u fokusu mobilnost, da budemo svi u stroju, da pokušamo kod kuće da napravimo dobar rezultat i da tu utakmicu, ako uspemo, pobedimo i da overimo ona 3 boda koje smo napravili u prvom kolu. Kakva je atmosfera ka igračite posle ona pobeda protiv Silex? Pa ja koliko vidim na treninzima, sjajna, fenomenalna. Mislim da su veliku ključnu ulogu doneli na toj utakmici igrači koji su ušli sa klupe. Mislim da je to stav kakav treba da ima svaki profesionalac i ja ih ovom putem im čestitam na tome. Svaki igrač je bitan, stalno govorim to. Mi imamo 24-5 kvalitetnih fudbalera, godine nisu bitne, godine su samo broj, a stav s kojim izađeš na utakmicu je ono što pravi razliku. Бојан, дали ја има конструкцијата на првите 11 кои што ќе излезат во недела? Pa sigurno da ima. Još uvek smo u nekim nedoumicama, ali sigurno da ima. Mislim da onako spremni ćemo dočekati to drugo kolo i nadam se najboljem. Бојан, ќе играте овде во Турново, на стадионот Кукуш. Дали овој нов за вас е нов терен некако или dobro ga poznavate s ogled дека... Ja ga ne poznajem iskreno, a ekipa ga sigurno poznaje. Meni je i na Akademiji Pandev nisam tamo igrao kao domaćin, tako da je meni jedan i drugi teren nepoznanica, ali ovi ljudi, želeo bih njima da se zahvalim. Mislim da daju sve svoje napore da ovaj teren osposobe za to drugo kolo i da bude dobar, jer su jako nezahvalni uslovi u prvoj ligi Makedonije. Mislim da je to najveći problem, infrastruktura, i onako da svi treneri imamo problem što se toga tiče. Ова нека биде и покана до сите љубители на фудбалот. Недела 14 часот овде во Турново. Tako je, ja ih pozivam sve ljubitelje fudbala da dođu da nas podrže i da se nadam svi na kraju radujemo.